pomaže Bog, dobro poznati put ka manastiru prepodobnog Prohora Pčinjskog i mesto Vododelnica, o kojem ću nešto više reći kasnije. Ovo su kadrovi manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog, a upravo dakle vidimo manastir, a zatim i izložbenu postavku doline Pčinja. Krećemo se ka vikend naselju koje je poznato pod imenom Popova plaža. Prve vikendice u ovom naselju su izgrađene početkom 80. godina, da bi 90. godina bilo već izgrađeno više od 20 vikendica. Ovo vikend naselje je rado posjećeno u toku leta, a mi smo se uputili ka vikendici porodice Mitić, koji su kao i ostali žitelji i vikendaši ovog kraja odlični domaćini i koji spremaju tradicionalna srpska jela na stari način u zemljanim posudama. Ispod vikendica se nalazi poznato kupalište, to je Vir Popova plaža, gde se ljudi u toku leta kupaju i uživaju na suncu. Dolina Pčinje je bogata mnogim biljnim i životinjskim vrstama, od kojih su neke veoma retke. Reka se u toku leta drastično smanjuje, što možemo zaključiti i iz ovih kadrova. U klisuri reke Pčinje je zabeleženo preko 150 vrsta ptica, takođe ovaj predeo bogat gmizavcima i vodozemcima, kojih ima preko 27 vrsta. Važno je napomenuti da je ovaj kraj nastanjen i nekim od najopasnijih balkanskih zmija. Reka je, kao što vidimo, bistra i čista, i za razliku od Južne Morave, Pčinja nema velikih zagađivača i zbog toga je ova reka bogata ribljim fondom. Dolina reke Pčinje je sa svojim okolnim planinama takođe bogata i sisarima, preko 51 vrsta, a u ovoj netaknutoj prirodi su srne glavna atrakcija i mogu se svakodnevno videti po livadama i padinama. Reka Pčinje je jedna od retkih u Srbiji koja ne pripada crnomorskom, već egejskom slivu, jer se uliva u Vardar, pa je klima ovog predela izuzetno blaga zimi, a leta su prijatnija i toplote se lakše podnose u svežini stoletnih šuma. U neposrednoj blizini sela Jablanica nalaze se ostaci starog hrama posvećenog svetim apostolima Petru i Pavlu, a u jednom od narednih videa ćemo detaljnije govoriti o ovome. Malo ljudi zna za ovu svetinju jer je priroda prekrila svojim rastinjem. Međutim, vidljivi su tragovi da je ovaj hram ipak i dalje poštovan i da malobrojni vernici koji znaju za njegovo postojanje posećuju ovaj hram, pale sveće i mole se u njemu. Ostaci hrama okruženi su grobovima naših predaka iz ovog kraja, a pažnju nam je privukao spomenik poginulog vojnika. Vojnik koji je poginuo na Kosmacu 99. u toku bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. 90. godina je pokrenuta gradnja sportsko-rekreativnog centra i hotela, ali nažalost sa radovima se ubrzo stalo zbog nepovoljne političke i ekonomske situacije. Ove građevine propadaju iako su u njih uložena velika finansijska sredstva. Male su verovatnoće da će ovaj kompleks ikada biti završen, iako bi njegovo postojanje popravilo turistički potencijal juga Srbije. Ovaj nedovršeni kompleks se nalazi u neposrednoj blizini Jablanice, to je centra Jablanice, gde je smeštena i osnovna škola
Bora Stanković, tačnije izdvojeno odeljenje osnovne škole Bora Stanković, gde deca pohađaju nastavu do 4. razreda, a nastavu od 5. do 8. razreda deca ovog i susednih sela pohađaju u selu Klenike. Koristimo ovu priliku da vas pozovemo da posetite i da se poklonite svetinji manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog, a takođe možete uživati i u netaknutoj prelepoj prirodi doline Pčinje. Važno je napomenuti i da se u vikend naselju Popova plaža može iznajmiti i apartman za duži boravak u ovoj netaknutoj prirodi.